Homa, i ora nei tō tātou wharerere ai tēnei monirero tō i tēnei whanhor āta e nā tātou no te iam ei te coronavirus. Toru ahoru maono te reira aia te maut ātair ohi ei tēnei ei o tātou nei. Mahanere toru ahoru maiwa te rarua ei te upo ar a te maut te ho e i tape ahi ei te whare mai a ore i wharu e mai e prau ua ia te ie. Nori ai homa a whaai anoa tātou i te whare whaiti tō tātou mautere. He o mai tātou i tēnei te e hoho a mai roto mai te puhi upo ar arua te ea. Ahoru matoru reir a tātama e numerahia i pun awia, pē i pirae, mā i papa e te, toru i morea, ho e ir e roa. Ma te te mai tātou i tēnei te mau numera atitia e tēnei o. I te whenua wharani, hau te toru tawatini reir a tāta te wharu e mai no tēnei ei te coronavirus, mahanere ahoru mawa au no te ie noa mahana no inan heira. I te whenua marite, hanere pē ahoru tawatini reir a tāta te ohi ei tēnei ei, hau i te piti tawatini te wharu e roa mai. Te ie te whenua matamua no te pē o te reir a tāta mai. Ua tai mai te mai te coronavirus o tātou nei apiti hepeto mai tēnei e mai te ahoru mapiti no māti mai ia ua maurua te tere a fofu au tō tātou whenua e iau te mau tohur a te mau eiwana pē ahoruin ai te hanere te wharaweit a fofu au tō tātou whenua o te whiwhi no tēnei ei e haturai a te pro no tō tātou ananhei te ie te mau pahonora mai roto mai te tei eiwana no te pē o te wharaweit a fofu. A te roara whiwhi mai te i te huru i tō tātou whenua ua mau te reira au te mau imira a fofu a, mai te matetiviti tō tini ahruma aura te huru te iera, e ere te mau tarifan a te mara a. E ere te mea ohi e te tatarar ai te i whiwhi i te teipa e iti mai te mau ohi pai henhe e ho e mara ai a te mau tarifa e i te tea e pā e i te ato mai te whei ai henhe e ho haere. Te iera wariro te whaarira ratere i te whaito o wau nia tānere o te mau imira fofu ai pori e tia whrani nei te imira te roa era te fofu aia e tuhia mai nei te hauwhrani i o tātou nei i te mau mateiti atoa. Les gouvernements doivent prendre les mesures rapides, comme je pense qu'ils le font. Piti ahuru mamhaina tānere te fofu au te whenua mai roto mai i te mau tauturu a te hauwhrani. Pene ai pā, e te ai a tārhau te whenua i te moni no te ha mahuta whaahu te tere a fofu au te whenua. E i hai arawe whaahu te huipa mai te matei tipiti tō tini ahuru mau aura. Ua awihia te whatere a whenua i te tere a fofu au poni ne tia whrani. Mai te pewe auraro mai e tātou i te mau whauer a te hau whenua. E whae anō tātou i te whare, e te apā, e hui ni e te huipa no te ha mahuta les activités commerciales le plus vite possible. Hoe an afifitir hei e vai nei e ha te mauro o te opanipanir ai te whare. E mua i tēnei whiwhi ua whaauti te haunui te ho e tauturu ta e no porinetia e rawe a tauturu a to tātou wharaweit a fofa te e te moman o mei roto mai te peretiteni o te hauwhenua e dua whirichtāne. No te pā o te tauturu a i ta tātou mau taiete. Development economic o i hoi te whahotur ai tō tātou nei whenua. Ua pahono mai te whaatere haunui mātāmua Eduard Philip i nanahira nā roto i tō e pititore tāna i whaatea mai i te whaatere o te whenua i te taumitera te tei. No te haapapu i te tauturu te hau metua ia tātou i te pai hoara no te PPRA i tā tātou mo tai e te whiwhinei. E tā rātou mō awhatamoni, e whiwhine no tā rātou mō moni ai tā raura. Wa hāpapu mai o ia e whaatahi ei hoa te te tauturu tā e no tātou no porinetia nei. E te hāpapu at o mai nei hoi te whaatere haunui mā tā mua, e te whaoi nei o ia i te ofau, i te tuha a tauturu a te hauwharani, para dotation paruhia no te mau oire, e te mau tauturu o tāna e pēpea nei no tātou i te whaatere rā o tō tātou nei whenua. I te whenua nei, ua whaauti te mau wharemoni e ap e atoa te pir a te hau whenua, tauturu i te mau teiete e te mau utua whare te tupai roto i te whiwhi no teie nei e te coronavirus. Whare o mei tātou te tia whaatere no te wharemoni sokeredo, Matei Broders. Whani mātou, te ani rā, tātou ora te mau teiete e te mau utua whare, i ani rātou me te mea ti roto rātou i te whiwhi, e haa teime o whore ait moni. Haa teime te moni tumu e te moni teime, ai tō e pene e ofo, te roar a, e ono awa. Ia tā tātou, te ono a o te awa, rie e whahoi i te mau te moni teime, e
Whahauri I e toe roar a teime a ruma piti a hoe mo tahiti. Ia mama mai pa I te hopoia. Ia mama te hopoia. Ti o mātou te mea, tō tātou whanemoni, ai te hoe pene e o fōu mi te mea e ani oto. Ha te me hia e ono awa. Te rea ta mātou, ti o mātou. Te coronavirus, te COVID ahurumaiwa, e mai te e u ana nei atiti a e tēnei o, no hea mai te e tiro, e hato na tupura te mau tatarara mai roto mai te e tō te mahaha. Les virus provoquent une perte de la protection au niveau bronchique. E wha ore te e tiro I te moiha e pāruru nei te mahaha, te tumu e hamata te tātai te hota te era, e tai wha e te hota, te tumuia e paupau I te ahu. Poumon profond, et le problème au niveau du poumon profond va provoquer aussi des phénomènes d'essoufflement, surtout quand la maladie avance beaucoup. Cette manque d'oxygénation au niveau du corps va provoquer... Ia topa te huti rāhu e ino ia te tino, e hamata mai te mape harero atu in e te tātoar o te tino. Etc. Donc il y a une défaillance en fonction de la sévérité de la maladie, bien entendu. Quand on fume, il y a des phénomènes de bronchite chronique qui se développent. Donc Ia pupuian a oi te awa e rohia to oi tino te mai bronchite e ino ia te mahaha e tai paruru mai te to oi tino. De l'extérieur, donc le Covid, pourquoi pas. Te vei nei te mohi opoara ai ha papu nei e ino atua te mai Covid ahurumaiwa no te whea e pupui nei te awa. Dans lesquels il y a plus d'infections chez les patients qui sont fumeurs. Il est sorti un article dans une revue publiée à Shanghai. Warawehia hui e tamatamatara ai te whirua Shanghai in e te hoi puput atai ai tai manuia mait ei. E te aia vaiara mait ei. E te aia rave papuhia te mo tamatamatara a. Eiha e rave runo. Je ne dis pas qu'il ne soit pas efficace, mais il faut faire attention, il faut faire bien les études et il faut faire les choses correctement. Le mot d'ordre, c'est rester chez vous et faire attention, faire son... Te poroi ia whae anō I te whare, ia whiwhiana e tāniunu I te taute, e nāna e whae te atu ia otou, e aha te uhipa e te aiarave. Si votre médecin vous demande de venir pour compléter les bilans, c'est voilà le faire. E maruru avau e himene mataro mai te I te whenua nei, e wafa auti te tei orome tua hap I te upa no te whenua poropora, I te hauti te e himene no te tatoara, no o toi huara e whaia nei te whare. Iaho mā ua hope atoa te enei whanhora a tātou no te enei mhana wharere a tātou ananhei e aha e ara moina I te mora a parurur a ia tātou. Wharere a tātou ananhei hapa o meit e ia utou parhean e Yorana.